Wate ugeni mbeta wa Christine Wanjeru mwananirie wetu wa mathithio tuko monde ni Purity Richard indi mbere bururu hino ni motion choito kubanganiritie Aira kurega kithurano kaire ariuga atigwitikiria wathani wa Rais Ruto Kanjia magavana kugaruka thirikari iguru ria Marando Shukuru imo kurema gucokekania aciari kurega arimu anene Uge na mendekithia ma DMK Kiogora arienda MC matonywa kiri mubango wa kobesa na basari Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na ugitebwe atigwitikiria thirikari ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto na baterie kweberia wathanini akiugaga kithurano kithiru ni kiairwe. Raila arioronta rwangirwa ugambithania na ABC akiuga ndwangi ino ciiri nicio ciukite ushindi bwawe Rais William Ruto nawe kirako monde na ruthite gikaro na abunge ma kiama kia Jubilee kwenda kwariria uthina mbere maturani kuringana Kanyoni Monto mucemanio uyu uretete bamwe abunge mama Maria ugite makaiga mianya ya gisiasa ndi kubunge wa Southimenti Daktari Mweti na wa Egembe Central na mama Maria Marai mucemanio ni uyu Maria ni Jubilee Miru nyumani Ruto nekirite kirore watho wa kuthondeka kiama ya kamiti ya ABC Injeru irega tumikaga riu kagitanio kau ari Teresia Kiambu Ruto na ugite nkethi gatagati ka Raila na Uhuru niyo yatumire uchumi wa Kenya uthukana ni nkethi akwenda riu indiwe atitikiria Anthony Kadenya na tuambirie na ino Musafara